الصادق الأمين وعلى
الله
Biasa ngajar di rusun juga. Ya hadisi ruwaidah wasud amama rakbi birakbini uraibun aqadhu ma'ahum qalbi bali idza aqadhu liqalbi bali إذا أخذوا لقلبي يا حديثي وإذا ونشد Oh
أزكى صلاتي وسلامي برسول الله أزكى صلاتي وسلامي برسول الله الحمد لله والشكر لله الحمد
Gì? Là nó kìa. Bos. Berat bos. Tik. 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 صلاة الله ذي الكرم على المختار بالكدم محمد صاحب الحرم نبينا مصطفى العالمين صلاة الله ذي الكرم على المختار بالكدم محمد صاحب الحرم نبينا مصطفى العالمين صلاة الله ذي الكرم على المختار بالكدم محمد صاحب العرب نبينا مصطفى العالمين
نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأقوال ملأ الأقوال حبيبي محمد 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 خير المرسلين نور المصطفى نور المصطفى نور المصطفى نور المصطفى الأقوال حبيبي
صلوا على نور الذي أرجى السماء يا فوز من صلى عليك وسلم يا فوز من صلى عليك وسلم صلوا على نور الذي أرجى السماء يا فوز
Masyaallah muslimin, para jamaah yang masih berdiri di luar diharapkan untuk masuk ke dalam untuk memenuhi ruangan yang telah disediakan, dan yang masih merokok diharapkan untuk dimatikan rokoknya sementara karena acara akan segera kita mulai. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Masyaallah muslimin, jamaah peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama kita hormati, para alim ulama, para asatidz, para guru, para hujjaj, para tokoh masyarakat, para tetangga yang dekat maupun yang jauh. Yang khusus yang sama-sama kita hormati sahibul hajat, thayyibul bait, orang tua kita yaitu Bapak Haji Guntur Sasongko beserta istri dan keluarga besar. Yang sama-sama kami hormati Bapak Camat Cakung Fajar Eko Satrio STTPMA. Yang sama-sama kita hormati Bapak Lurah Pulau Gebang Lurah Mansur. Yang sama-sama kita hormati Kapolsek Cakung Kompol Syarifah Khaira Sukma beserta jajarannya. Yang sama-sama kita hormati bapak-bapak dari TNI, dan yang sama-sama kita hormati Bapak RW 05 Ahmad Hidayat beserta Bapak RT dan warga Eramas kalian yang telah mendukung pelaksanaan di Eramas ini. Dan yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Habib Husain bin Mustafa Al-Bahar, Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Habib Hasan bin Abdul Qadir Al-Attas, Al-Mukarram Al-Habib Muhsin bin Muhammad Al-Attas, Al-Mukarram Al-Habib Faisal bin Abdullah Al-Attas, almarhum maaf. Yang sama-sama kita hormati Al-Habib Ahmad bin Ali Asegab. Yang sama-sama kita hormati Al-Habib Ali bin Mustafa Al-Attas. Yang sama-sama kita hormati Habib Muhsin bin Hud Al-Habsi. Yang sama-sama kita hormati Al-Habib Ali Sahahuddin bin Jindan, Al-Habib Husain Al-Idrus. Yang sama-sama kita hormati Al-Habib Abdullah bin Umar As-Segab. Yang sama-sama kita hormati Habib Ilyas bin Toha Al-Hamid. Yang sama-sama kita hormati Al-Habib Zain bin Hamzah Al-Habsi, Al-Habib Zaidan bin Saleh Al-Attas. Yang sama-sama kita hormati Al-Habib Fahmi bin Yahya. Yang sama-sama kita hormati Al-Habib Iqbal bin Al-Haddad. Yang sama-sama kita hormati Al-Habib Umar Al-Haddad. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Al-Habib Abdullah Al-Attas. Yang sama-sama kita hormati Al-Habib Akram. Yang sama-sama kita hormati guru kita bersama Kiai Haji Ahmad Harmain Abdullah Zahari. Yang sama-sama kita hormati Al-Ustadz Ahmad Al-Budri. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Andes Bapak Haji Lukman Hakim. Yang sama-sama kita hormati Al-Ustadz Haji Makmur Umar. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Haji Abdul Latif. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Haji Tajuddin beserta jamaah yang di wilayah Cakung Barat. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Al-Ustadz Naroji, Al-Mukarram Al-Ustadz Kamal. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Al-Ustadz Azmi, Al-Mukarram Al-Ustadz Muaz, Al-Mukarram Al-Ustadz Akib, Al-Mukarram Al-Ustadz Abdullah, Al-Mukarram Al-Ustadz Tamam, Al-Mukarram Al-Ustadz Nanang, dan Al-Mukarram Al-Ustadz
Arta, dan juga para habaib dan ulama yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim kami kepada jamaah sekalian. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Puji syukur kita hadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan beberapa nikmat kepada kita semua, diantaranya nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiat, wabil khusus nikmat panjang umur, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka menghadiri undangan dari orang tua kita Bapak Haji Guntur Sasongko beserta istri dan keluarga besar dalam rangka acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1444 Hijriah, yang mudah-mudahan kita semua ini menjadi suri tauladan yang baik dalam menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya, sehingga kita menjadi uswatun hasanah. Amin ya robbal alamin. Salawat sering salam tidak lupa kita sampaikan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan juga kita yang semua hadir di sini, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, marilah acara ini kita awali atau kita buka dengan membacakan Ummul Quran Suratul Fatihah, yang mana Fatihah terkhususkan untuk kita hadir di sini dan juga untuk keluarga kita, khusus untuk keluarga besar orang tua kita Bapak Haji Guntur Sasongko beserta istri dan keluarga besar, yang mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, panjangkan umurnya untuk taat beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Allah tambahkan rezekinya yang halal, yang baik, yang berkah, yang banyak. Allah mudahkan atas segala urusannya, pelihara dari mara bahaya dan malapetaka, dan Allah jadikan anak-anak beliau anak waladun salihin dan salihah, anak yang berbakti kepada kedua orang tua, nusa bangsa, agama, dan juga Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Dan Fatihah ini kita kirimkan khususnya untuk almarhum, almarhumah, orang-orang tua kita yang telah mendidik kita, para guru-guru kita, saudara-saudara kita, cangcing babeh kita, itu khusus tadi yang telah disebutkan satu persatu namanya, yang mudah-mudahan Allah ampuni atas segala kesalahan dan dosanya, terima amal baiknya, dan Allah jadikan kuburnya rodhoh min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah tabi'an nomatahu alaina putul arifin wa ifakuna fiddin wa rizukuna kamal ikhlasi wal yakin wa annallahu firulana zunubana wa liwalidayna wa li'ajdadina wa jaddatina wa li'amamina wa li'amatina wa li'akhwana khalatna ustajina wa liman lahu haqqun alaina wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan liamatikal marhum almarhum rahmatal abrar. Allah yarham, Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fanhum waja'al jannata maswahum wa anna Allah dina ila siratil mustaqim wa ja'alna min ibadi salihin mustaqim wa yahtimu lana bi husnil khatimah wa anna Allah yaj'al badana sehatan wa fiatan wa salamah fid dunya wa dunya wal akhirah wa anna Allah yutil a'marana fi ta'atillah wa yasfi maradona wa mardul muslimin bi jahin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi barakati wa bihaqqi suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masyaallah muslimin jamaah yang berbahagia, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, kita lanjut acara yang selanjutnya, yaitu pembacaan kisah Maulidnya baginda kita Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah pada kesempatan malam hari ini akan dibacakan langsung oleh Al-Mukarram Al-Habib Thalib bin Hasan Al-Attas. Sebelumnya pembacaan kisah Maulid, marilah kita mendengarkan atau pembacaan tawasul yang kesempatan malam hari ini akan dibacakan langsung oleh Mukarram Al-Ustaz Al-Habib Muhsin bin Hud Al-Habsi. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Ila Rasulina wa Habibina wa Syafiina Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashab zuriyatih al-mursalin wal awliyat salihin wa ibadil mustahidin wal ulama al-amilin Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Utsman wa Ali wa Sayyidina Fatimah Zahra wa Sayyidina Abdullah Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Ali Zainal Abidin, Sayyidina Abu Bakar Sadiq usulihim wa furihim wa Sayyidina Ahmad bin Isa al-Muhajir wa Sayyidina Ali bin Ubaidillah, Sayyidina Ali Khalid Gazab, Sayyidina Muhammad bin Ali Ba'ali usulihim wa furihim wa kafa sadatina Ali Alawi fi majal maghribiha Abu Bakar bin Abdullah Attas khususan sahibu Sibudurar al-alim al-alam Ali bin Muhammad bin Husain al-Haji usulihim wa furihim Syekhul Islam A'dailullah Qad Allama Habib Abdullah bin Marsyatiri Ada Abu Bakar bin Muhammad bin Sabila Sari usulihim wa furihim Al-Fatu Ali Zambal wa Ali Muhammad bin Umar bin Ali Rahman Sari usulihim wa furihim Abdul Husain bin Abi Bakar Ali Surbadang wa Qabil Qadir bin Husain bin Mahzin Al-Ajwal bin Ahmad bin Muhammad bin Amsal bin Zawiyah usulihim wa furihim Sahibu Kepala Halqatul Ulama bin Muhsin bin Muhammad bin Muhsin bin Hasan bin Wabah Muhammad bin Hasan bin Muhsin usulihim wa furihim. Sebutkan nama arwah masing-masing. Amin ya Allah. 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 Usulihim wa furihim jadi Abdullah bin Hud al-Haji usulihim frid. Ususan almarhum wa kahadam makan usulihim frid al-mutanyoni darajatihim fil jannah. Ridwalina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim nafahatihim. وبركاته في الدين والدنيا والآخرة ولآبائنا وأمهاتنا في الدين وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل من بتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بسخاء والوفاء تخلاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وجمع من شمل ما تفرق يا ربي صل
صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعود. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. صل على محمد ومن بحبل النبي توثق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك السلام عليك اتقى السلام
شفاع في القيامة السلام عليك السلام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه، الواضح برهانه، المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. صلى الله عليه تعالى مجده وعظم شانه، خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما، وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة. صلى الله عليه فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة، تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب، فانتشرت آثار شرفه في عوالم شهادته والغيوب. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان، وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود، فتعطرت بوجودها أكناف الوجود، وترزت برد العوالم بطراز تكريم. اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع، فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد، ولا يمل تكراره بكثرة ترداد، حيث أبرز من عالم المكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده ثقلا، وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب. صلى الله عليه. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم لنا ما نوالا، جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا، قد ترقى في الحسن أعلى مقام وتناهى في مجده وتعالى، لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلالا، وهو من فوق علم ما قتراته رفعة في شؤونه وكمالا. فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان، ويحار في تعقل معانيه الجنان، انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور. فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته
بالذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فما الفاجأة هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلوات الله تغشى أشرف أرسل الأطايا وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. صلوات الله تغشى أشرف أرسل الأطايب وتعم على جمعها ما بدا نور الكواكب. أقبل السعد علينا والهنا من كل جانب فلنا البشرى بسعد جاءنا من خير وعيب. يا جمال لك تجلى بالمشارق والمغارب مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبايب. المحال تقول
شرف رسله أطائب وتعم العرب ما بدا نور الكواكب أنت وجه نحو بابك ما رجع من ذاك خايف وغفرين في ذا عبدي يتتنح وكتائب Untuk pasal selanjutnya dimintakan untuk Habib Ali bin Muhammad Al-Haddad. Kepada beliau kami persilakan. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلو على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده صلى الله عليه وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق بقوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمر بتبليغه للخلق من فجر الفرد والنفل عبد أرسل الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وحد الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسع من نعمة انتشر سرها في البحر والبر صلى الله عليه اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وجمائها واسقى التهية وأوسائها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها بخلة الكمال وقام بحق الربوبية في موطن الخدمة لله وأقبى عليه غاية الإقبال فلا يتصل بها روح المصلى عليه به فينبسط في قلب نور سر التألق به وحبه ويغتو بها بعناية الله في حزبه ولا آل صاحب الذي ارتقى صحوة المجد بكربه والتبايا الظلال الشرف الأصلي بهد وحبه ما أترى الأكوان بنشر ذكراه النسيم اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بفاتمة قد صفح علي ونلت المرام بدء محمد حبيب الله خير الأنام أعلى لها الله قادرا في الأولى والمقام نعم البتول رجي نور كلا الظلام
أم الحسن والحسين أحلى المراقي العظام لهم عطايا من المولى كبار جسام هم سدد أحلى الجنان علي يا غلام من حبهم صدق به يسكن بدار السلام ومن تعالق بهم يظفر بنيل المرام أكرمت يا بنت أحمد فالعمي بالتمام وأمنه بدكم في القرب على وسام نقوم بحمل الرايات الحدث قيام تعم دعوة في الأكوان كل الأنام نلبس حلاء الرسمة يصب سناها كلام يا نور قلبي ويا أمي عليك السلام في كل حال وشان كل خضى الدوام عليك صلى إلهي ما أبيك الإمام إمام كل الورى في كل خاص وعام الشفيع المبتغى يوم اللقاء والزهام يوم الملائكة تنادي جمع كل الأنام قدوا أبصركم تمر بنت النبي بالسلام ونكسوا رؤوسكم معدم الله مقام أتذكرين معاك عبر ومل خدمام حشاك يا أمنا تنسين هذا الغلام محصور بكم يرتجي منكم به اغتمام أنتم مرام ومقصود ونعم المرام يا بنت طه فؤادي في محبتك حام والله أنتم مرادي في دنيا والقيام وما أنا إلا بكم يا سادتي يا كرام عليك مع والديك أزكى الصلاة والسلام وأحلى الكيسة وأحلى البيت علي المقام وصحبي أجمع ومن على هداها استقام بفاتمة قد صفح لي ونلت المرام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Untuk pasal selanjutnya kami persilakan oleh Habib Tidan, kepada beliau kami persilakan. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد فعلمت لك ذكرة الله في علم القديم بظهور أسرة تحصيل البشر الكريم بالتقديم والتكريم لذي القدرة الباخرة بنعمة واسعة والمنة الغامرة فالقد بالتشوير
في المدرك الكبير عن جمال مشهود بالعين هذا في الكمال المدرك وحسن التام والزين فكان ذلك الجمال ميمون في الأسلاب الكريمة والبطون وما ينصل بالضمة إلا وتمت عليه من الله نعمة من هواصل فهو الكمال التام الذي يتنقل في بروجه ليتصرف به موضع اضطراره وموضع فروجه وقال تدبر هذا بما قضت وأظهرت من شر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت فكان مستقر في الأسلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في العالم الشهادة بشرا لا كالبشر ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر فتعلقت همة الركيم لهذه الغروب بأن يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور المعروف وإن كانت الأرسل لا تفي بأسر من أعصار الأصاف ذلك الموصوف تسبقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأنا طوب الأقلام أنزوني خير الأنام ولكن هزني إلى تدمير ما حفظته من شر أسرف المخلوقين وما أكرم الله به في مولده من الفضل الذي أما العالمين وبكيت رأيته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين دعيت تعلق بهذا الهرة الكريمة ولا تسوق إلى السماء أصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامي ويدخل في صفات هذا النبي الشافي ويترحم برفي ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلب أن يحط محرط في الأنامل مما استفه الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل والسماء التي هي أحسن السمائل وهنا حسن أن تسبل ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتصل في كتابته الكلام والقرطاس وتنزه في العلائق الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلق الله هو النور المضوء في هذه الصورة فنور هذا الحبيب وهو محلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تغادر. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي أمي أخبرني أن أول شيء خلق الله قبل الأشياء. قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في خلقي وآخرهم في البعث. وقد تلت الرواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولقد كانت السعادة الأبدية لها ملحظة خفية اختصت من سعد من البرية بكمال الخصوصية فاستوى النور المبين أسلاب الوقود وانشرفته من العالمين فنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصل وجود العلم القديم إلى من خصته بتكريم الأبي الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي في مخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فلتقه صلب عبد الله فألقه إلى بطنها فضمته أشاؤها بمعنة الله مخافضة على حق هذه الدرة وصونها فملته برية الله كما ورد أنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه علما ولا عللا حتى مر شهر بعد شهر من حمله
وقرب وقت بروز إلى هذا عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم الفيوضة الفضل وتنتشر آثار مجد الصميم. اللهم صل وسلم واشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Untuk fatwa selanjutnya kami persilakan membaca maulid oleh Al-Ustaz Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Atas. Pada beliau kami persilakan. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام. ولم تزل الأرض والسماوات متدمخة بإثر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه في عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور. صلى الله عليه. فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب عن وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بترحيب وطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثق وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعج. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت جناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وانفذ الحق حكما على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة
تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسية ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود، ففلق صبح الكمال من النور عن عمود، وبرز الحميد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيبي سلام عليك، صلوات الله عليك. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا، وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا، بر رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. له الخلق السهل والأرض المحتوي على المعنى الجزل، إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة، وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة. وله مع سهولة أخلاق الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائص الأقوياء من البرية، ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل، وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية، فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متنقل عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشأنه، وله العلا في مجده ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على ندم السها بعنانه، وقد بسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم، وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك أعنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التكديم، وعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Untuk doa maulidnya kami persilakan oleh guru kita Mukarram Al Habib Muhsin. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa laman adra fikrum min nasabi Muhammadil ubuda. Tawajjahtu ilallah Tawajjahtu ilallah Sayyidi wa habibi Muhammadin
صلى الله عليه وسلم أن يجعل سيفه مشكورا وفيه محمودا ونكتب عملي في عمل مقبولا وتوجهي في الخلق خالصة الواصلات الموصولة. اللهم يا من إليه الله في رب بعزة فتشى منه فيوضته الغامرة ندعو إليك بأشرف وسلديك سيد المرسلين عبدك صادق الأمين سيدنا محمد من سلة العالمين أن تصلي وتسمى تلك ذات الكاملة مستودة الأمانة وحافظ سرك وحامل راية دعوة شاملة على أبي أكبر على المحبغ والمخصص بشيء أظهر في كل موطن من القرب والمظهر قاسي عند في عبادك وشفدانك سيد الكونين واشرف الثاقلين العبد المحبوب الخالص المغصوب منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل أقرب أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونريك مثل مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكانتنا بالعين عنايتك وأن تحفظنا بجميع أقدارنا وتغلبتنا بجلد وحسين وقايتك وأن تبلغنا من القرب إليك من هذا الحبيب غاية العمالنا وتقبل منا مدى في نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق من السالكين ولعهدك وحك من المعدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنخافك فلا تهرمنا وظنونا جميلة هي وسيلة إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء من الدين وتوجهنا به إليك مشتجعين أن تقابل مظلما منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمعمل بما عمل وأن تجعلنا ممن نزل هذا الحبيب وواظر ووالاه وظاهر وأما ببركاته والشريف وجهة أولادنا ووالدينا وقدرنا وولينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين في جميع الجهاد وعلم ردي في جميع الطور منصورة ومن الإسلام والإيمان بأهل مأمورة معنا وسورة واغشى اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمة لعبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وافضل عدل بالحكيم في جنة وأقطار ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحزين من جميع البلايا وفي الحزن مكين من الذنوب والخطايا وعدمنا في عمل بطاعتك وصدق فيهم القائمين. وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وسلم وسلم على هذا الحبيب المحبوب يعزم أرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Masyarakat muslimin jamaah yang berbahagia, demikianlah tadi bersama-sama kita telah mendengarkan atau membacakan kisah Maulidnya baginda kita Nabi Muhammad SAW yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari baginda kita Nabi Muhammad SAW
Amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah pada kesempatan malam hari ini akan dibacakan langsung oleh guru kita bersama Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Andes Bapak Haji Lukman Hakim. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minal syahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Syukur alhamdulillah mengucapkan kepada guru kita Mukarram Al-Ustaz Dr. Tafaddul Hakim yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Yang mudah-mudahan kepada yang membaca dan mendengarkan mendapatkan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan yang insyaallah pada kesempatan malam hari ini akan disampaikan langsung oleh guru kita Mukarram Al-Habib Safiq bin Saukan Al-Habsi. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini terselenggara acara daripada penyambutan hari kelahirannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diadakan oleh keluarga besar Majelis Jihad Shadaqah dan juga Bapak di bawah pimpinannya Bapak Haji Guntur Sasongko. Saya mewakili daripada segenap panitia mengucapkan ahlan wa sahlan bi hudurikum, selamat datang kepada seluruh hadirin, wabil khusus kepada guru-guru kita yang mulia, kepada para habaib, wabil khusus hadir di tengah-tengah kita guru kita Al-Habib Muqsin bin Muhammad Al-Addas dari Madinah. Ada pula Al-Habib Ali bin Mustafa Al-Addas. Ada pula Al-Habib Hasan bin Abdul Qadir Al-Addas. Ada pula Al-Walid Al-Habib Husain bin Hasan bin Abu Bakar Al-Idrus dan seluruh para habaib anak cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita, para habaib kita, para guru-guru kita, para sesepuh kita, Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, sehatkan badannya, mudahkan dan gampangkan segala urusannya. Dan juga para hadirin sekalian yang hadir pada malam hari ini, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya, atas kedatangan kalian. Sungguh kami tidak bisa membalas apapun juga atas kehadiran antum semua, kecuali mengucapkan terima kasih dan mendoakan sebaik-baiknya doa bagi kalian. Dan apabila di dalam penyambutan, di dalam pelayanan, kami selaku panitia penyelenggara mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena inilah kami segenap panitia yang punya keterbatasan, sehingga apabila ada kesalahan, ada kehilafan dan kekurangan, sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi. Akhir salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada guru kita Mukarram Al-Habib Safiq bin Saukan Al-Habsi yang telah menyampaikan sambutannya
sebagai ketua panitia. Dan untuk sambutan yang kedua kami mohonkan kepada orang tua kita Bapak Haji Guntur Sasongko, padanya kami persilakan dengan segala hormat. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita mampu berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Yang menggerakkan kita di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Tanpa hati kita digerakkan oleh Allah, kita nggak mampu duduk di sini. Karena Bapak Ibu tentunya sudah lihat di luaran hujan. Allah menggerakkan kita berkumpul di sini dalam suatu ibadah Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan puji syukur, sehat, nikmat iman, nikmat Islam itu luar biasa sekali bagi kita. Karena tanpa nikmat itu kita jauh dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan sholawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Insya Allah kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormatin para habaib, ini telah berkumpul malam ini para habaib, masya Allah. Saya sendiri tuan rumahnya kaget terus terang. Ini ada guru-guru saya di hadapan saya, ada sahabat saya, dan orang tua saya. Ada mulai dari Habib Hasan yang terhormat, masya Allah. Terima kasih, beliau dari Habib Empang Bogor, Khalifah di sana. Dan bersama Habib Faisal dari Bogor jauh-jauh. Kalau nggak saudara nggak kesini. Tapi juga kalau nggak Nabi Muhammad SAW juga nggak kesini. Jadi ini acara sangat istimewa. Dan terlebih lagi yang saya hormatin Habib Muksin dari Madinah, masya Allah luar biasa. Beliau hadir di sini. Ada Habib Husain Al-Aidrus, beliau dari Keramat Luar Batang. Pasti tentunya sering dengar ya, bahkan sering ziarah ke sana. Apalagi Empang Bogor, Luar Batang. Udah dua itu nggak asing lah. Pasti para santri-santri Ustaz, jamaah sekalian. Beliau datang ke sini, masya Allah, alhamdulillah. Jazakumullah khair, insya Allah Allah yang membalas kebaikan para habaib semua yang ada di sini. Dan para habaib, mohon maaf saya nggak bisa sebutkan satu-satu. Ini listnya panjang, kalau saya sebutkan satu-satu saya nanti diprotes sama panitia katanya. Ya Allah, masya Allah, mohon maaf. Tapi ada juga beberapa kiai, masya Allah, ada ustadz nih sahabat saya nih dari Duren Sawit, ada Ustadz Kamal ya, ada Ustadz Lukman, masya Allah, ada Ustadz Akib di sono. Meskipun datang katanya tadi salam telat, tapi beliau hadir alhamdulillah. Ada Ustadz Latif, ada Haji Edi, masya Allah ini sahabat saya semua. Mohon maaf, saya nggak bisa sebutkan satu-satu di protes panitia nanti kemalaman. Tapi intinya adalah saya ingin menyampaikan dari saya pribadi bahwa saya mengadakan acara Maulid Nabi ini tulus ikhlas karena Allah Ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Acara ini tanpa embel-embel politik, tanpa urusan politik, apalagi nyalon RT lagi. Kegedean kalau RT segini ya kampanyenya. Tak ada urusan politik. Ini hanya urusan saya pribadi dan keluarga dengan Allah. Dan di bulan Maulid ini bulan yang istimewa, masya Allah, luar biasa. Ini bulan kelahiran Nabi Muhammad. Kenapa sih kita harus cinta? Bagi saya pribadi memahaminya, kita sekarang sibuk nih panitia, jamaah habaib pada datang bersolawat ke sini semua. Kita sibuk meskipun hujan pun diterjang. Tanpa diundang mungkin ada yang datang. Kenapa? Nanti di yaumul akhir, di yaumul hisab, Rasulullah yang sibuk menunggu kita. Betul ya? Sibuk menunggu di sirat. Ya Allah, tolong umatku ya Allah.
Jangan sampai masuk neraka. Meskipun ada iman cuma sebiji jaroh, sebiji kurma, sebiji sawi, ya. Rasulullah sudah dijamin masuk surga. Surganya paling tinggi, Firdaus. Tapi beliau di hari akhir nanti paling sibuk mengurusi umatnya. Kita di padang mahsyar kurang lebih 50.000 tahun, kering, haus, bahkan mungkin ada yang airnya keringat sampai mata. Pasti para ustaz baik saya berguru dari beliau-beliau tentunya. Dan Rasulullah sudah menunggu kita di Telaga Al-Kautsar. Amin ya Allah, insya Allah kita dikumpulkan di sana nanti. Dan tadi dari siang, kalau saya masya Allah, saya ngelihat langit aja, mendung rupanya. Ini sudah buka tenda. Dari kemarin 2 hari 2 malam pasang tendanya. Dari teman-teman panitia juga udah sibuk sekali. Saya sampaikan, nanti kalian ditunggu di padang mahsyar di Al-Kautsar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan ternyata menjelang sore makin gelap. Ternyata sekitar jam 7 Isya baru hujan. Tapi itu hujannya dikit. Saya pun dalam hati, Masya Allah, ya Allah, hujan ternyata. Tapi tidak apa-apa, saya terima takdir. Bagian menerima takdir adalah sebuah keikhlasan, betul ya? Apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu sudah ada suratannya. Pena sudah diangkat, lembaran sudah kering. Kita ngotot pun mau ngejar dunia juga nggak akan nyampe kalau itu bukan rezeki kita, betul ya? Berangkat pagi, pulang malam. Kalau bukan rezeki, ya jatahnya segitu. Orientasinya apa? Orientasi dunia terus dicari. Akhirnya kapan, Pak? Umur kita udah berapa? Itu wejangan buat diri saya sendiri. Dan mungkin mengingatkan buat Bapak Ibu sekalian. Saya bersama keluarga ngobrol sama istri. Ini cinta kita sama Rasulullah harus melebihi pada istri, anak, dan orang tua. Betul ya? Kalau gitu, jangan cuma ucapan. Kita buktikan. Namanya cinta, kalau cinta, nikah sama istri aja digedong. Betul ya? Habis ratusan juta. Nah kalau kita cinta sama Rasulullah, ayo kita buktikan. Minimum bersolawat lewat lisan. Makanya saya pilih, alhamdulillah panitia pilih malam Jumat. Kenapa? Malam Jumat penuh keberkahan. Kita diminta solawat. Kalau saya pilih hari yang enak adalah hari Minggu. Ya, hari Minggu, hari libur, santai, bisa ngopi, bisa solawat. Tapi Masya Allah, saya tetap pilih malam Jumat. Biar pahala kita berlipat ganda. Biar kita nanti semua yang ada di kumpul sini kumpul sama para habaib di Telaga Al-Kautsar, di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan sedikit menyampaikan biar klarifikasi terkait jihad sodako. Saya perlu sampaikan karena pertanggungjawaban kita di dunia ini kepada Allah. Kapan lagi Pak kalau kita nggak sadar? Mau dikasih azab. Banyak kaum yang sudah dilibas sama Allah, dihilangkan karena keterlaluan. Insya Allah kita bukan golongan itu. Kita sadar dengan ilmu pengetahuan, kita udah sekolah, kita udah masuk pondok pesantren. Pergaulan kita bisa pilih. Kenapa masih memilih yang begitu? Jihad sodako, alhamdulillah saya dirikan 5 tahun lalu. Ini memang logonya agak ngeri, ada pedang gitu. Tapi itu melambangkan jihad Bapak Ibu. Jihad dalam hati. Kita ini bukan melawan orang lain, melawan nafsu sendiri. Ya, kadang-kala mau mengasih sodako aja, semisal 1 juta, ini bantah-bantahan dalam hati, betul ya? Ah, nanti saya ditipu pula. Ah, nanti saya dikibulin lagi. Ah, ini orangnya kayaknya nggak bener. Masya Allah. Kalau urusannya Allah mau dibohongin, tetap tercatat insya Allah. Kalau saya nyebar undangan ini 600 orang jamaah, yang hadir pun 100 orang, tidak masalah, sudah tercatat oleh Allah. Betul ya? Dan itu tidak mengurangi pahala kita. Kita persembahkan yang terbaik. Kapan Pak? Kalau kita, anak kita tanya nih, nak kamu sekolah SMP,
prestasimu apa di sekolah? Gak ada, Pak. Waduh, marah ya? Marah. Kamu sekolah mahal-mahal kok, nah, ngajar lah minimum ranking 20 lah. Daripada 30 gitu maksudnya. Tapi Masya Allah, kalau kita hidup di dunia nggak punya prestasi, Pak, ya sholat iya, ngaji iya, tapi prestasinya standar aja, sama aja lulus tanpa prestasi itu di sekolah. Diomelin nggak sama bapaknya? Diomelin, Pak. Apalagi mau kuliah negeri, gimana caranya masuk negeri? Kalau kita nanti ninggalin dunia, Pak, orientasi dunia terus, padahal tahu nanti habis dunia ada kehidupan lagi di akhirat, kita nggak peduli, mending nggak peduli, nggak mau tahu. Udah tahu nggak mau tahu, cuek lagi. Ada ajan dilewatin. Ya, Masya Allah. Pertanggungjawaban kita nanti ke Allah, jabatan kita, harta kita, hidup kita, nafas kita, itu dipertanggungjawabkan kepada Allah. Masih alhamdulillah ya Allah, 2 tahun lalu kalau dengar Assalamualaikum warahmatullahi pagi-pagi itu, ya Allah siapa yang meninggal ya? Bener ya? Rata itu ternyata saya cek di setiap daerah begitu. Kita masih alhamdulillah Bapak Ibu dikasih kesempatan nih sampai detik ini bisa kumpul maulidan. Insya Allah dapat syafaatnya nanti. Ya, saya niatkan khusus acara ini untuk baginda besar Nabi Muhammad SAW. Kalau ditanya saya dilamar partai ya pasti banyak, Pak. Cuman nggak ada urusan begitu. Urusannya saya Rasulullah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, insya Allah ini bukannya bermaksud riak, tapi saling mengingatkan tentunya guru-guru kita di depan para habaib sekalian. Dan kembali ke jihad sodakoh, bahwa jihad sodakoh ini didirikan 5 tahun lalu, bergerak hanya bidang di sodakoh. Ini salah satu contohnya. Mohon maaf bukan riak, tapi kalau nggak saya jelasin nanti timbul fitnah takut. Ya, ini salah satu contohnya. Mungkin Ustadz Kamal ya, Masya Allah masjidnya udah cantik banget katanya, sering bersolawat, tiba-tiba hadrot lampu masjid datang, mimbar datang, ya kemudian apalagi saya lupa deh pokoknya deh itu. Dan itu banyak tempat ibadah seperti itu. Ini saya rencanakan sudah 2 tahun lalu bikin acara Maulid Nabi. Ya Allah, saya ajukan proposal. Kalau mungkin Bapak Ibu ngajuin proposal ke saya kali ya, atau ke yang lain gitu, para donatur. Kalau ini saya ngajukan proposalnya ke Allah. Ternyata di approvalnya di ACC baru sekarang. Masya Allah. Bapak Ibu kita semua kalau punya hajat ajukan ke Gusti Allah. Jangan minta sama makhluk. Makhluk itu mengecewakan kadang. Ya, minta sama Allah. Nanti orangnya yang nyamperin kita bisa. Tiba-tiba ada network segala macam. Tapi intinya dari akhir kata takut kepanjangan. Nanti bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Insya Allah doakan kami para guru habaib, saya bersama tim Jihad Sodako Istiqomah, dan segala halangan rintangan bagi kami adalah itu sebuah perjuangan. Perjuangan bukan kekerasan, tapi perjuangan adalah istiqomah. Kalau kekerasan sudah nggak zaman, Pak. Rusak nanti kita, jiwa kita, karakter kita. Yang penting berjuang terus istiqomah, nyampe nanti garis finish insya Allah, sampai akhir hayat. Akhir kata demikian, kurang lebihnya saya sampaikan terima kasih pada semua yang telah hadir di sini. Masya Allah, saya sangat terhormat. Insya Allah saya ganti berkunjung pada para habaib, para ustadz kiai sekalian, dan satu kuncinya adalah kita dicintai Allah, dicintai oleh Rasulullah karena kita menjalin silaturahmi, terutama dengan siapa?
dengan keturunan Rasulullah. Kita hormat dengan beliau, kita mengarah kiblatnya ke beliau terkait dengan ilmu dunia. Dan kurang lebihnya mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran alhamdulillah kepada orang tua kita Bapak Haji Guntur Sasongko yang telah memberikan sambutan selaku Sayyidul Bait. Dan untuk sambutan selanjutnya kami mohonkan kepada guru kita Mukarram Al-Habib Hasan bin Abdul Qadir Al-Aqas, kepada beliau mohon maaf. Untuk selanjutnya kita mendengarkan ceramah atau tausiah yang pada malam hari ini akan disampaikan langsung oleh guru kita Mukarram Al-Habib Muhsin bin Muhammad dari Madinah dengan penerjemah Al-Habib Ali bin Mustafa. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Tafadhol maskur. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah al-Fattah al-Wahhab al-Jawad al-Karim alladhi anzala fi muhkam al-ayat wa dhikr al-hakim qawluhu ta'ala wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'inda Allah huwa khairan wa a'zama ajran. Alhamdulillah, Al-Habib Muhsin bin Muhammad Al-Aqas mengawali kalimat beliau dengan Alhamdulillah atau Alhamdulillah, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pembuka, Maha dari segala urusan, yang sebagaimana Allah firmankan, tidaklah apa yang kau persembahkan dari apa yang kau miliki dengan baik maka akan diganti oleh Allah dengan baik. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ. الخير الذي قدمتموه لأنفسكم حضوركم هذا المحفل المبارك فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, tidaklah kau persembahkan apa-apa yang baik yang datangnya dari kita untuk Allah, sesuatu yang baik, dan ini adalah bukti kita mempersembahkan jiwa raga kita hadir ke tempat untuk membuktikan kegembiraan kita atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. حضوركم هذا فيه 3 طاعات، محبة أولى ومحبة ثانية ومحبة ثالثة. Kehadiran kita membawa 3 manfaat dan 3 maksud dari ketaatan. Cinta kepada yang pertama, cinta kepada yang tengah, dan cinta kepada yang terakhir. وهو ما قاله صلى الله عليه وسلم أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه وأحبوني لحب الله وأحبوا آل بيتي لحبي. فأنتم أحببتم الله فجئتم وأحببتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئتم وأحببتم آل بيته فاجتمعتم معهم. Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam arti taat tadi, taat 1, 2 dan 3, yang mana ahibballah lima yaghdukum bihi min ni'amih. Cintailah Allah karena Allah lah yang memberikan kita anugerah dan segala nikmat. Wa ahibbuni bihubbillah, dan cintailah aku yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Allah. Wa ahibbu ahla baiti bihubbi, dan cintailah keluargaku karena aku alasannya. ذكر العلماء أن الأنبياء بعضهم له 10 معجزات وبعضهم لهم 15 معجزة وبعضهم 20. فكم معجزات النبي صلى الله عليه وسلم التي أحصاها العلماء. Para ulama mengatakan beraneka ragam dari segi nabi memiliki mukjizat. Ada nabi tertentu memiliki 10 mukjizat. Nabi yang lain memiliki sekian mukjizat. Ada yang 20, ada yang 30. Namun Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang dapat menghitung mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma mu'jizatuhu faqad dzakara al-Imam an-Nawawi fi muqaddimati syarh Muslim qala wa amma mu'jizatuhu faqad nafat yani zadat 'an al-1000 wal 200 mu'jizah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya bahwa disepakati mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi daripada 200 sekian mukjizat. Sallallahu ala Nabi Muhammad.
Oh, 1200, maaf. Lebih dari 1200 mukjizat yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. أعظمها القرآن الكريم. Paling besar mukjizat tersebut adalah Al-Qur'anul Karim yang sampai saat ini terus ada. لكن من المعجزات التي ممكن نذكرها كان صلى الله عليه وسلم يمشي في شوارع مكة في طرق مكة فشاهد ركانة. ركانة هذا كان أقوى العرب في وقته في مكة. Salah satu mukjizat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, pernah Nabi Muhammad SAW berjalan di kota Mekah, kemudian melihat Rukana. Ada salah satu sahabat atau penduduk orang Mekah yang bernama Rukana, dan ini orang sudah tua. هذا ركانة لم يكن قد أسلم بعد، لكنه قابل النبي صلى الله عليه وسلم في طرق مكة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ركانة ألا تتقي الله وتسلم. Ini ternyata Rukana ini belum menjadi sahabat, dan Nabi Muhammad SAW berharap dia menjadi muslim. Setiap Nabi Muhammad berjumpa dengan orang tersebut, kemudian Nabi Muhammad menasihatinya, wahai Rukana, bertakwalah kepada Allah dan mengesahkanlah Allah Subhanahu wa taala. وركان هذا كان قويا كما ذكرنا لكم ويحب المصارعة، يعني اثنان يتماسكان وأحدهما يسقط الآخر. Ini Rukana terkenal di Makkah, orangnya jago gulat, jago berantem. Jadi jagernya Makkah udah. Begitu jawaranya Makkah. فلما قال لو كنت أعلم أنك رسول الله لآمنت بك. فرسول الله حب أن يشوقه، يعني يختار دعوة له تناسبه، فقال له أتصارعني؟ فلو صرعتك تؤمن بي. هو فرح لأنه متعود أنه هو الذي يفوز، فقال نعم وفوقها 100 من الغنم. Nabi Muhammad SAW waktu berjumpa kemudian dengan Rukana, setelah sekian lama kemudian bilang begini kepada Rasulullah, kalau saya tahu dari awal engkau adalah Nabi, sudah saya beriman kepada engkau. Kata Rasulullah SAW, Rasulullah sambil mempercandai, bercanda kepada dia. Oh, kalau begitu harusnya dulu saya ajak engkau untuk masuk Islam, caranya aku ajak bulat dulu kali ya, baru kau mau masuk Islam. Kemudian beliau tertawa. فاستوى أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هي إلا لحظات وإذا بركان في الأرض ظهره في الأرض ورسول الله صلى الله عليه وسلم فوقه. Subhanallah, pas betul-betul diajak praktek duel, dia pikir Rasulullah ini bercanda. Ternyata pas praktek duel betul, belum sampai berapa menit itu orang yang badannya besar tinggi sudah di bawah dijatuhkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ثم قال له صلى الله عليه وسلم تعود ثانية، يعني نجرب مرة أخرى؟ قال نعم وفوقها 100 من الغنم، صار 200. Kemudian Nabi Muhammad SAW masih mengatakan, mau coba lagi, sekali lagi, mau saya banting lagi. Kemudian dia bilang, nggak, udah ampun, udah kapok katanya. فقام أمام النبي صلى الله عليه وسلم وإذا به صلى الله عليه وسلم بسرعة يسقطه مرة ثانية. Kemudian berdiri lagi, ternyata dengan kekuatan dimaksimalkan oleh Rukana, tetap saja dikalahkan oleh baginda Rasulullah, dibanting oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قال له صلى الله عليه وسلم تعود الثالثة؟ تريد تجرب مرة ثالثة؟ قال نعم و100 من الغنم. فقام أمام النبي صلى الله عليه وسلم ومباشرة رسول الله صلى الله عليه وسلم طرحه أرضا. Subhanallah, masih penasaran itu Rukana, dia berdiri lagi, dia hadapkan lagi Nabi Muhammad, kemudian dia jatuhkan lagi dengan kejadian yang sama. Setelah itu betul-betul udah nggak kuat sudah. يعني انتصر رسول الله ووجب عليه أن يسلم ووجب عليه أن يعطي رسول الله 300 من الغنم. Dan kemudian dari atas syarat yang diajukan oleh Nabi Muhammad, kalau saya menang, ternyata menangnya Nabi Muhammad 3 kali, berarti sekali kalah 100 kambing, 2 kali kalah 200 kambing. Ternyata dikalahkan 3 kali, maka Rukana bayar kepada Nabi 300 ekor kambing. لكن لأن رسولكم صلى الله عليه وسلم هو الرحمة المهداة. Akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak demikian adanya. Beliau adalah rahmatun muhdah, yang membawa rahmat yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. كان ممكن رسول الله يأخذ الأغنام ويجعله يسلم ويخرج، لكن سيدنا ركانة لا يستطيع أن يقول للصحابة أن هذا الرجل انتصر عليه 3 مرات، فمباشرة رسول الله غير طريقة الدعوة معه. Bisa saja Rasulullah SAW mengalahkan beliau, atau sebelum bertanding diambil itu syaratnya, kemudian dia dipaksa untuk masuk Islam. Tapi Nabi Muhammad tidak demikian adanya.
Nabi Muhammad betul-betul ingin memberikan satu solusi dengan cara dia bisa masuk Islam dengan cara yang lembut, dan Nabi Muhammad SAW tidak dengan cara yang kasar. ثم قال له مباشرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أترى لو دعوت هذه الشجرة أن تأتي إلي أتشهد أني محمد رسول الله؟ قال نعم. فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kemudian Nabi Muhammad SAW memberikan ketegasan kepada Rukanah. Apakah kalau saya bisa unjukkan sesuatu yang khariqul adah, yang tidak bisa diterima oleh akal, kau mau beriman dan Islam kepadaku? Mau. Kemudian kau tunjuk, kemudian ditunjuk ada satu pohon tersebut bisa aku panggil dan bersujud. Kemudian itu pohon dipanggil oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian berjalan itu pohon dan sujud ke depan Nabi Muhammad SAW. فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا بها تميل يمنى ويسرى حتى تخرج جذوعها من الأرض. Subhanallah, itu pohon berjalan menghampiri Nabi Muhammad SAW sampai itu pohon goyang ke kanan, goyang ke kiri, semua akarnya keluar karena berjalan menghampiri Nabi Muhammad SAW. ثم مشت إليه إلى أن استوت أمامه صلى الله عليه وسلم. Kemudian sampai persis berdiri itu pohon di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ثم أمرها أن تعود إلى مكانها فعادت. Kemudian setelah mendekat dengan baginda Nabi besar Muhammad, kemudian Nabi Muhammad memerintahkan untuk kembali ke tempat semulanya itu pohon, dan itu pohon kembali ke tempat semulanya atas mukjizat Nabi Muhammad. يقول الإمام البصيري في البردة: جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مباشرة ركعنا بعد هذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم الرحمة المهدى قال له: ونحن عفونا عن 300 من الغنم سامحناك فيها. Setelah Rukana melihat kebesaran yang dipersembahkan oleh Nabi Muhammad SAW dari sekian mukjizatnya, dari sekian kekuatannya, kemudian Nabi Muhammad SAW gembira atas keislaman Rukana. Namun 300 ekor kambing yang dengan taruhan kalau dia kalah tetap dikembalikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Rukanah gembira ria. Fala nabi kama nabiyukum wala rasul mithla rasulikum sallallahu alaihi wasallam. Tidak kita temukan dari sekian sejarah mencatat baik rasul maupun nabi seindah sesempurna Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwa tashawwaqa ilaikum qabla an tatashawwaquna antum li ru'yah. Ketahuilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih dulu merindukan kita sebelum kita timbul rasa rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana bi yadihi al-'asa fi jannati al-baqi' wa yaqul wadattu law anni ara ikhwani. Fas-sahaba radhiyallahu anhum qalu awalasna ikhwanaka ya Rasulullah? Qala la, antum ashabi. Ikhwani unas ya'tuna min ba'di lam yarawni amanu bi yawaddu ahaduhum law ra'ani bi malihi wa nafsihi. Pernah Rasulullah SAW di depan para sahabatnya yang mulia menjulurkan tongkatnya, kemudian beliau mengatakan, seandainya aku bisa berjumpa dengan saudara-saudaraku. Kemudian para sahabat di depan beliau berkata, ya Rasulullah, bukankah kami adalah sahabat engkau? Tidak, kalian adalah sahabat. Bukankah kami adalah saudara-saudara engkau? Bukan, kalian adalah sahabat-sahabatku. Mereka yang aku maksud saudara-saudaraku adalah mereka yang tidak pernah melihat aku secara langsung, namun mereka merindukan aku dan beriman kepadaku, yaitu kita insyaallah. Fajazallahu anna sayyidina Muhammadan khaira ma jaza nabiyyan an ummatihi. Terima kasih kepada Allah atas jasa Nabi Muhammad yang diberikan kepada kita, dan mudah-mudahan kita bisa membalasnya sebaik-baiknya. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana
وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم. وفي الختام نشكر لكم حسن الاستماع، نشكر لكم حسن الضيافة وحسن الحفاوة، جزاكم الله عنا خير الجزاء. استمروا على ما أنتم عليه في هديكم من محبة قراءة المولد في شهر الربيع الأول وفي غير شهر الربيع الأول وفي جميع مناسباتكم، في وقت الختان وفي وقت اتخاذ البيت الجديد، كما نحن في المدينة المنورة مثل طريقتكم. سبحان الله المسافة بعيدة بيننا وبينكم، بين المدينة وبين أندونيسيا، لكن الطريقة الحمد لله واحدة. Saya ucapkan sebagai penutup, terima kasih banyak atas perhatian dan kalian mendengar nasihat yang baik ini, dan saya sangat gembira melihat apa yang kalian lakukan. Teruslah lakukan di mana-mana, bukan hanya sebatas di bulan Rabiul Awal, namun jadikanlah pembacaan Maulid di setiap bulan-bulan yang kita lalui, dan dalam setiap momen-momen yang kita lalui, akikah, adhiyah dan seterusnya, tetap adakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kami di Madinah Al-Munawwarah, kami melakukannya persis apa yang kalian lakukan di Indonesia, karena kita satu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan ini betul-betul menggembirakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. يا رب وانظر لهذا الجمع يا مولانا، واجعل له نهج الرضا ديدانا، وصل يا ذا الجود والإرفاق على النبي بهجة العشاق والآل والصحب خير آلي، ما مزق الشوق حجاب الراني، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira kepada guru kita Al-Habib Muhsin bin Muhammad dari Madinah, dan juga Al-Habib Ali bin Mustafa yang telah memberikan tausiah tentang agamanya pada malam hari ini kepada kita semua, yang mudah-mudahan apa yang dapat disampaikan dapat bermanfaat dan diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk acara selanjutnya yaitu doa yang kesempatan malam hari ini akan dibacakan langsung oleh Guru kita Mukarram Ustaz Al-Habib Hasan bin Abdul Qadir Al-Atas. Pada beliau kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya wa din wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para hadirin dan para hadirat di majlis yang penuh rahmat ini, alhamdulillah pada malam ini berakhirnya pembacaan Maulid Nabi SAW dengan kajian Maulid oleh Habib Muhsin dan Habib Ali Al-Attas dari Depok. Maka di akhir ini kita berdoa dan bermunajat kepada Allah Taala di bulan Rabiul Awal, di bulan yang mustajab insyaallah. Mudah-mudahan majlis sedekah, majlis jihad sedekah tambah berkah, tambah makmur insyaallah. Dan Al Haji Gus Guntur Sasongko mudah-mudahan berkah, sehat dan tambah makmur, tambah berkah usahanya, dan semoga Allah memperbanyak orang-orang seperti beliau yang telah melaksanakan, melakukan dan berbanyak orang-orang seperti itu insyaallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah ma qultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. وشرف وكرم ومجد وعظم كلمة حق عليه نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشرفنا على الله أشرفنا فتب علينا توبة لكل حبة واستر لنا الأورات وآمن رؤاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان والسائر وكل ذي محبة أو جيرة عصبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه إذا ندى والحمد لله في البدء وتنا بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت آمين آمين اللهم آمين. اللهم بحق الفاتحة بسر الفاتحة وبنور الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبشفاعة الفاتحة يا فارج الهام يا كاشف الغم يا من عباده يغفر ويرحم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Kabul hajat. Syukur alhamdulillah pada guru kita Al Habib Hasan bin Abdul Qadir Al-Attas yang telah memberikan pembacaan doa, yang mudah-mudahan doa kita pada malam hari ini insyaallah dikabul. Dan sebelumnya kami atas nama membawa acara mengucapkan terima kasih dan mohon membukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Demikian apa yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian dan kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada jamaah yang belum santap rohani untuk dipersilakan, atau yang sudah juga nggak apa-apa, dinambah lagi.
Kepadanya kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Camat dan Pak Lurah untuk ramah-tamahnya dipersilakan. Pak Camat beserta jajarannya dipersilakan untuk rahmat-tamah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Area bebas merokok. Area bebas merokok. Iya, orang kagak boleh bebas merokok. Kafe katanya Pak, kafe. Banget. Ambil dulu ya. Buka apa talinya? Goceng. Goceng aja. Ini kenal kan? Katanya nggak perlu ini benar. Hah? Lo ada lo di sini lo nggak bisa jualan.